Ćao, dobrodošli u drugi deo leta u Hrvatskoj. Posljednji put kada ste nas vidjeli, obilazili smo jedan od najstarijih gradova u Evropi i doživjeli fantastičan pogled na Hvar koji se pruža sa Španske tvrđave, a danas smo krenuli na jedan vrlo uzbudljiv i baš dugo iščekivan izlet. Jeste ljudi, dobro jutro. Baš je rano, evo nas u vožnji, ustali smo jutros u 5 zato što idemo na izlet u Dubrovnik. Vozimo se vrlo lepim, ali krivudavim putem do druge strane Hvara kako bismo uhvatili trajekt. Evo stigli smo u Sućuraj. Uroš je izašao da kupi karte za trajekt. Znači, toliko mi je muka od ovog puta, ovo je bilo katastrofa, ono, krivudavo. Ja jutros popila samo kafu, ono mi se bućka sve vreme, znači... Maće! Pritaj! Inače, moram samo jednu stvar da kažem, a to je da smo vrlo prijatno iznenađeni pokrivenošću mrežom i internetom na ostrvima. Mi smo inače navikli da kuburimo sa tim internetom, što kad odemo na ostrva, što čak i u Americi kad smo bili, jel da? Znači, baš je bilo ono haos sa tim internetom, malo izađeš iz grada, ono gubi se signal, katastrofa. Ovde u sred mora, na trajektu, ja lagano, ono, postavljam storije na Instagram, sve, slušamo YouTube, znači ni u jednom trenutku nam ništa nije zabagovalo, tako da, što se toga tiče, stvarno je vrh. Evo, upravo tranzitiramo kroz Bosnu, ušli smo u Neum, lagano smo izašli iz Hrvatske, možda ćemo morati da pokazujemo naš antigenski test koji smo vadili u ponedeljak, sad je četvrtak, opet kada budemo ulazili u Hrvatsku, mada carinik nam je rekao da ne bi trebalo da bude ikakvih problema, to ćemo da vidimo na kraju dana šta će se desi. I evo ljudi, ulazimo u Dubrovnik, još se nismo spustili do samog grada. Kao što smo i pretpostavili, nismo imali problema što se tiče tranzita kroz Bosnu. Sad idemo da tražimo neki parking, da priđemo što bliže centru, pa da krenemo u obilazak Dubrovnika. Ok. Vamo. Evo nas u Dubrovniku. Ova tvrđava je jedna od najočuvanijih tvrđava u cijeloj Evropi. Dužine je oko 1940 metara i ove zidine su upravo ono što je kvalifikovalo Dubrovnik da spadne pod zaštitu UNESCO. Priče o Dubrovniku kroz istoriju su lepe koliko su i stare. Toliko da se nekih možemo sećati samo kroz legende. Njegove impresivne kamene zidine niču direktno iz mora i vekovima su štitile stari grad od neprijatelja koji su stizali sa Jadrana. U Dubrovniku su sve zidine zdanja građena u stilu baroka, renesanse i gotike i kada ih gledate, jasno vam je zašto je baš ovaj grad izabran za snimanje mnogih hollywoodskih filmova i serija kao što su Star Wars, Robin Hood i pogodili ste Game of Thrones. Pomalo mi je i teško da zamislim da se iza kulisa impozantnih srednjevekovnih zdanja svakodnevni život u Dubrovniku odvija sasvim normalno, kao u bilo kom drugom gradu. Međutim, kada ste sa svih strana okruženi vrsnom baroknom i renesansnom arhitekturom, svaki ćošak čini se kao pozornica, a svaki pogled kao razglednica. Sati nam prolaze kao tren dok lutamo lavirintima živopisnih sokaka i strmih kamenih stepenica. Gledajte samo koliko su ove uličice šarmantne. I
sve su tako prelepi, ja bukvalno osjećam kao da ne treba da ispuštam kameru iz ruke, da bih vas snimila što više, da vam dočaram ovu atmosferu, ali prosto mi je onda toliko žao da ne gledam kroz svoje oči. Piše da je samo 26 stepeni. Umiram od vrućine. Ne znam da li primećujete moment ovih ptica koje su tako centralno fokusirane da lete bukvalno iznad ovog skvera. Evo, statili smo i na piće da se odmorimo i uživali smo u prelepom pogledu na more. Ko što radi, Uki samo proganja ove mačke. Sve ja pijem vodu. Muž kaže, možemo da se pomerimo tamo? Ja rekao, što sad da se pomerimo, ono šta je bilo? Ono hoće da se mazi macu. A vidi, sakrivo. Još uporno nervimo maču. Shvatili smo i kupimo piticu u mlinaru. Vidimo kako će da izađe parking. Stigli smo malo ranije u Drvenik. Trajekt nam je tek za neki sat vremena, pa malo sedimo ovde pored obale. Uzeli smo nešto prezalogajimo. Hajsice smo kupili. Neki pijete deviticu. I, kakav je Dubrovnik? Pa, očekivala sam da ću da se oduševim, ali nisam očekivala da ću toliko da se oduševim. Bukvalno sam u fazonu, ono čim sam ušla, oči ovolike. Neko mi ga je nekada u prošlosti poredio sa Kotorom. I onda sam bila u fazonu, ok, prepostavila sam da će mi se svidi, ali kao da će bude kao nešto sam već videla, međutim, nema nikakve veze sa tim. Prosto ovo je onako nešto posebno drugačije od bilo čega na Mediteranu. Tako ljudi, već je prošlo 9 sati i posle burnog i napornog dana konačno smo se spremili da izađemo na večeru. Bukvalno sam pregladnala, okasnili smo dosta. Hvala. Hvala ti lepo. Nema na čemu. Dobro miriše. Hvala je bočno. Wow, kako dobro izgleda. Ja sam poručila salatu od hobotnice za predjelo. Remember when you said we'd stay together now until forever? Just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us. But we let each other down, yeah. Yeah, we let each other down. I 10 ljudi, danas smo krenuli na Svetu Nedelju, to je jedan mali grad na ostrvu Hvar, nedaleko od Jelse i poznati po svojim plažama i takođe vinarijama. Jedna vinarija koju hoćemo da obiđemo zove se Zlatni otok, nekoliko nam je ljudi preporučilo tu vinariju i piše da je najpoznatija i najbolja vinarija na celom Hvaru, tako da ćemo tamo da odemo da kupimo neka vina i takođe, kao što sam rekla, da obiđemo neke plaže.
Evo, stigli smo u vinariju Zlatni otok na Svetoj nedelji. Kako su nam rekli, ova cela vinarija je izgrađena u stilu starih kućica koje su se pravile na vinogradu, samo je mnogo veća. Hajde sad uđemo unutra da vidimo kako sve to izgleda. I upravo se nalazimo u tom vinskom podrumu pod morem koji je jedini takve vrste u celoj Hrvatskoj. I evo ovdje se može vidjeti kroz prozor i gleda se pravo u more, to jest ispod mora. Njihovo najpoznatije vino je Plavac mali i naravno Pošiv koji svi vole, koji je poznat u cijeloj Hrvatskoj. I rekli su da u ovom podrumu drže neka vina, međutim ovo im nije glavni podrum, više je onako za izložbu. Aurum, belo vino sa zlatom. Tako. Wow, prvi put ovo vidim. Ne, ali onda nema vino sa zlatom. Da, nema. Fantastično izgleda. Napravili smo malo pauzu za ručak, jedem picu sa plodovima mora, a Vuki jede ovaj burger. Ova moja pizza sa plodovima mora je bila vrh. Vuki kaže da je isto njegov burger bio super. Restoran se zove La Boca bar, ovako se nalazi ispred ove katedrale, tako da je hrana super. Evo vidite, ovako su obično prilaze svim plažama. Mi ostavimo kola ovako gore, negde parkirana na nekom nazovi parkingu i onda se spuštamo nekim stazicama do plaža. Ja sam moje japanke skroz iskidala zbog toga. Inače, ja sam se toliko radovala ovoj lubenici, međutim, ništa mi se ne sviđa. I spremamo se da izađemo, a OOTD je haljenica koju sam obukla brat bratu 2 puta i evo sad 3. put. Za samo nekoliko minuta šetnje od našeg apartmana stižemo do centra Hvara i Hvarske pjace, to je trga Svetog Stjepana, najvećeg trga u Dalmaciji. Nekada je ovo bio zaliv i ceo trg bio je pod morem. Međutim, ovih dana je umjesto morem Hvarska pjaca preplavljena turistima koji dolaze iz celog sveta u posetu najosunčanijem ostrvu u Hrvatskoj. Nalazimo se ispred zgrade Hvarskog istorijskog pozorišta, vrlo centralna zgrada ovdje u Hvaru, što se skopnemo gore. I sa vrha ove zgrade pruža se predivan pogled na ovaj centralni trg u Hvaru i na Forticu Španjolu koja je eno tamo.